Kolunye kuhlangothi imbukeli Democratic Alliance eGoli eholwa yilowo oqokelwe ukungenela umbango wesikhundla sikaNdunankulu uSolly Msimanga ibambe umbuthano wayo wosuku lwamalungelo abantu Sisulu Square e-Kliptown namuhla ekuseni. Lo mbuthano kuhlanganisa nokufunda kwesethembiso sokulwela amalungelo abo bonke abantu kanjalo nokubuyisa ithemba kwisifundazwe okwenziwe ngabaholi besifundazwe ngabesifunda kanye nabaholi bekhokhasi yeqembu. Mokga wa sepolitiki wa Democratic Alliance provinseng ya Gauteng o bile rally ya ho hlwaya letsatsi la ditokelo tsa botho tshebetsong e phethetsweng Sisulu Square e tikolohong ya eCliptown pejana kajeno. Tema ena e phethuwe ketellong ya mokgethwa wa provinsi mokgeng wa Democratic Alliance leng Solly Msimanga eo puong ya hae a boletseng ha ho le boima ho ketekeng letsatsi lena la ditokelo tsa botho ka ha ketellong ya mokga wa ANC ditokelo tsa botho di ripitlwa ka sehloho mo le ditshebeletso tsa setjhaba e bang tshita ho fihlelleng setjhabeng. Msimanga o boletse ha tello ya ditokelo tsa botho ka tlasa ketapele ya naha e iponahatsa ka ho se hlokomelwe ha tikoloho ya Kliptown moo e leng lehae la ho tekenwa ha tumellano ya tikoloho ke bahale ba naha ya Afrika Borwa. In the same area that we're standing in, the same grounds that we're standing in 1955, men and women gathered. Is that what these pillars represent? Freedom, when we talk about freedom, freedom means the ability to do things on your own and to express yourself as you want. Freedom means that I'm able to build a house that I want. I'm able to take my child to the school that I want to. I'm able to, when my child or I'm sick, I'm able to go to a doctor, to a clinic, to a hospital of my choice. That is true freedom. Phethelong ya tshebetso ya letsatsi selekane sa boitlamo se ile sa balwa ke ketapele ya mokga ho itelleng kemedi e tsepameng me hloka leeme setjhabeng. We want to speak out against discrimination based on race, gender, socio-economic status or disability. 3, embrace reconciliation, promote understanding and dialogue across cultural divides to heal the wounds of the past. 4, strengthen social justice. 5, protect the vulnerable groups. 6, hold government officials accountable. Hold government officials and institutions accountable for upholding human rights standards. 7, celebrate diversity. 8, promote socio-economic rights. Work towards a society where everyone has access to basic necessities like housing, food, and water. 9, support civil society. 10, we are saying that we want to leave the rainbow nation. Msimanga o tobokeditse bohlokwa ba kgothaletso tsepamong le phethahatsong ya ditokelo tsa botho mekgeng yohle ya sepolitiki mona Afrika Borwa. Ditabeng tsa Soweto TV ke Manini Morolo ke le eCliptown.